Mirdan Baptist Fellowship along Father's Day kata London. Dan arong kese head branch hin pening deng hini executive meeting kapadopo. Langke thepen kisung ke phora da to aphan tong sekot pen kese jengkha head branch pen kerap ke pajerdam. Besona district Uttar Karbi along Karbikur pholong riamai keseng pon. Numbering kora phone Nilip constituency chukki hola Dholajan Mirdan Baptist Fellowship along tame pirthia dang puatomara ni mate Father's Day poke hokponara ni pache tondunsi aningkan wangason thak pening le thotame talondu. Bangso me along Mrs. Glorisa Teronpi Women President pensime chipahem phupon athipi ke en pon alake ahoga Christian Hemaripo manthek nangji pu en ponsi thanbang Mr. Philemon Milig LBC pen puatoma sumara phankar ia lamla pen ahok pe Christian Hemaripo polote koson nangji man parda puatoma oda dur kachi pindeng nangji alam hihui than pajir mipo lapen Women Department atum pen puatoma phan nong istami pi pajir ponsi aning parong pon chuki hola pen mere santerang report Malong News. Wo signify ke serke barni denarong ahithia dung chin thong rong hang ME school along inglong pokese denarong aru kese hadbransa tumpen executive meeting kapadopo alang itu menang pacini dona tengke labang swaja megalong son thomalam jai an chingwaipo kese denarong aru tumpen school tinalong ka homri dam jilapen education awareness a program bi ponjia puthak chingwaipo na the non ke dam tang HSL sia satlang along karbe anglong pen phan likebra serke banbet kelong dun 21 July arni kese foundation de katalon ponjila pen ing koi rahini ni Hawarghat regional pen bide rally ki dun jalong apotha kai hui chingwai bangso me along denarong kese president Ken Singkeling secretary Anondo Terang VP Rakesh Hansila pen advisor long kiri be tumpen chenglok kese klembang do na tum chetong dun seme ing samjin pen pachun dong mukak pen Daniel Sontimung report Malong News. Executive meeting kedeng pon denarong head branch pen patir pi ponsi chinthong rong hang ME school along pini nilitum non eprang ko PPC claim po nang ima pendang lok pini nilitum executive meeting along penangan nilitum members sitong na pendang lok sitami kedam tang ICU an sitami kelele ketang te ke phean sitami nilitum non ansuse ke claim pon pameji kadok we pen nilitum timpen temra pet na pet pensi cisik ding si dolo la pensi tami ni tum penangan la school long pusi tami ni tum non kedam tang metric asat lang ang ding si tami penangan school long pangke kiun e ba la song ding ke paru ne student bang ni tum penangan thek long la pen arju long la si la so mesen asat lang ke cepa undun jia long non kewang jia long bangke along tin school si tami ni tum non vijedam ji lasi la so long bangke ni tum unan pen satlang e pa unalong aphai ke pa ong je long bangke ni tum kai ke sitami ni tum kachisik do sitami penenga bangke ni tum sapso la bangke ningoy lo alang le tum bang sapso satlang ki un kompik denarong andar long lasi la so long bang sitami penangan student tum bangke la kedam tang sitame kado kavida chin lo corona pe na sabso student to bangke ke charli sitame kivik dolo la sojoni pe non bangke non iprang long bangke ni tum sitame unan pe na bangke school tin sitame student bangke regular pe charli pa me kapu pusini tum kado ko student masa ningkhelo na pe unan pe na bangke tum denarong head branch pen sitame kopia kisung kopia problema student atau masa ini tung kirap dun jipan si cisik ding si dolo lasi non kewang jia long bangke ni tung kedam tangan si tame claim lo si tame kele une adim ta dolang lasi hula kele une long si tame ni tung kepale jipan si non bangke bor ipon po denarong CRME school long nilitum mai pado executive mai pada pono second executive mai pada pono la sipini nitum jasemet pet kaching mai pono bangke la hello la kedam tang sadlang mukha HSLC made metric sadlang along elitum karbi atum
ke pas don aphan komre lasi laso aphan non eprang ke bang jilang ahot koson bensi anse ke paprang ponjima laso phathak ne tum pini chingwai lo la pende nele tum non ke chingwai pona teng mangke lalong tin da school visit damji la pende hola dak koson bensi ke pamisani phanun an ke ne tum bori ponpo la pende nele tum ke chingwai do thulang non la niphai inquiry hini arni niltum la KSA inglong pho hin pen haroha regional committee pen patir pon alang litum bike rally padoji pusi niltum ham biata nang pale na silabang so puthak long niltum sami chisik chedang pon lo la pen de unan ge niltum da chitong birthday anniversary abang da kodak adim si kibi pon jima so puthak niltum bang chingwai pon lo la si konama kelele pin adim halasona dim long sini tum choice pon lo adim ba non mage pangdak jalo sami tum choice pon lang lang lo asi birthday anniversary bange 21 July karbi student day asi halasoni le tum koson men si kipachon ponima la sobang non pentisik pon megalo asi tum pini amai bange laan si cepai pon वो सिग्निफाइ क्रे सेरके बरनी निजां कारि बांगलं कुपलिया लांग्रय पुथत लांगे थेके बांग थजक आरनाम तेप्लंगा लंके दो रंग फो रंग ट्रका कारबी आदन हेम फारो फरा प्लिकेप सोसा हेम लांग इंगलम लाबा जक हादा के दो आरा तुम किसुंग थेक्तिगलो लासा पर हो निंग के मे पेन केसे जेंखा हेडबांस मे पुरुकासन तिसो चिपतिर पी पॉन्सी केसे हमरन रीजनल कमिटी पेन चेलांग से आसाबेत पुस्ता में हान जंग थु मसला इंगते होय केरा पजिरपो किसुंगे फोरात फेरांग के थेनो कार बियांगलं उत्तरमास काउंसिल कचरिया तुमा फान काचुनिंग रिदुन के आलांग ले तुम के दो हेम तमेलांग इंगलम लाबलो लापेन निंकान कांग थेम के चोजिया फान काचुते की आसक तमते आसांग आन तमेलांग इंगलम लाबसी नाहक लाबलो लासे निले तुम किसुंग थेक्तिगलो कार बियांगलं उत्तरमास काउंसिल कचरी के थेके दिंगा तुम नंगकेराब जिया फानसि तोवार चोलांग दिंगलो बसे फेरांग के तुम फानांग थान पचिनी दु लापेन पिनी बांगसो केराब के पाजिर दाम होत किसुंग के फो आरा तुम केसे जेंखा हेडब्रांसा मेफु रोकासेंति सो फान तमे लापुसन किसुंग अपर होत केराब नंगे पाजिर थेका पट काचुरो पाजिर दुन लापेन केसे इंगलंग फो फान के वांगजी आरनी तमे आंसुसे खे किसुंग होत केराब दुन थेका पट काचुरो पिपन बांगसोलंग कचे तंगदुन केसे सेंट्रल कमिटी निजांग कार बियांगलं आईसी प्रवीण तिमुंग केसे हमरन रीजनल कमिटी फाइनेंस सेक्रेटरी एंथोनी टिसो केसे हमरन रीजनल कमिटी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी प्रोविंशन बे केसे जेंखा हेडबांसा मे फुरुकासेन टिसो लापेन केसे क्लेम धमरा पेरा तुमचे तंगदुन रेंती फेलांग पिपेन बिदा सिंह तेरन रिपोर्ट मालंग न्यूज la nang kerap non relief camp dak jitu nang donang kok la lang kang lumpena joine nang donang kok la itu makisung along nang kerap don atung masin ni ninga klong pen keceng churulo tapi nili tu malong non hiri arnam te plong arong kisung ke la lang pena joine lo lang penangan kheti ta nang lukson bilo nili tum da hai kedam ke bang to war hai huyan ta penangan sunglo siksak lo asap ta hiri abe pino jata lang nang lumpi thaila kana hoke do piklo la si aku mo penasan si tuning ridam nili bangke non hiri kethe ding dum han sita me ituman la so apu thak pen kopuson si erap thekjima la hui bang si nili hin pen nil chuklem to dama war sai sita me nang rat thekji dan nili tum rat pen hoi atuning ridun mate pachini dun gang tunge la hala Natan ladak koloso homosti ladak puridun Amreng constituency nainong Amreng constituency ladak la lokal emisi ente nangli tumhan kopine kisung ke pholong nang kelang na chelang doloma kisung nang dak heri non relief kam jitu ke dola heri sang han ladak ration party farman sita me alang ni masap so sita e tuman nang rablo la pensi heri bom non heri bom lang heri tumta lapen nangli dak hata banglo mo heta banglang MLA ta banglo dak 20 boitalang so MLA ta banglo alang lita sab sita nang rap tekang we tumha dan bangso alang kithe lang kang ngomlong don kan bagdui kisung ke potuna 510 houses dan itum karbiang long dak especially arnam teplong ara tum kisung long itum karbilo chodia song inong open system jengkhat branch atum pen pangdang bonsi nilipan samena nang ngap punang chang si area location ni tadang itong no kasi dak theklong pen asini ro bang mek kriang thru lasi niliga chuni rigang tung bang nalo ladak kepo opano ne kisung lasi karbing long ara dame aphandame mane do ke tum bulude nonason bang kacerap penang sot lasi
ke plangi pi karbing long ke thekeri tum same la so dim nang sun pen kerap kapajir duni phan asap sabek sita yang ni kalang tum ning kan thim ke choi ya reson pati bene chenglok ke lang si pon pi alo panok pi alo la pen ako ladak non Charlie Bom mumar tuman bisa meni liga chuning riang tuman alo non ke metric result la klang alo la pen admission na porlo la si la bang so porlo ngalang itum na me form mang jogoning la pen alang tuman ke thik pipon ahemasor pus atum pus same kan hok adu ko ka jone pinu da theklo la si Carbinong autonomous council pen gedang lok MLA akeha MP akeha duman tame alang duman apa la so medium meni ni chuning duman la lo alang duman ke langpon abang kedang sot kalipak te alang itum career bang kan hok thedung sidui la si alang itum langpon wekning la pen ako number 2 bang la lo alang itum han lanon a season ke la ke khitia season la si alang itum chiliar e pus tame lang si pon pi alo hinu pi alo la si Carbinong autonomous council department agriculture department pen alang tuman chiliar e same immediately non alang thep lop lote ron pen alang tuman kai teng pajo se pajo som pajo elong pen kai teng reng dok ring ni padoi phansi nilil bang so median long pen chuning ri pono lasi ok pelam kedalo ke plang ke pi tuman tak chuning ri nang kokpo munit kisum kerap nangi la so themen masu elam tingel Karbikur phome pathi hek mate thi hek pen KKA atum Biswanath district along tame KKA longria me sengpon tanglo bangso me long KKA amme phuton sing be hin pen se me charipon lason chali hi sar poman pen man pen ke do karbi richo ram sing rong hang kathar sarpo habe pin pola pen penangan ke theke ding atum che tong dun rinti Karbikur pho Biswanath district longria me ke chengsia farman dilip tiso phan me phula pen sing teron aphan kong chun bangar pu pe kon si ing sam chin pen sengpon Edwin Sonan se report Malong News dak karbi laputa karbi tangte karbi pudo itum karbi siwet karbi kurpo korte do jo laso kachihumri jia phansi abir ta kelong pen itum ke tum ta kewang lo tarmane ladak e lapu karbi pen hapu karbi laso koson kopi abisar kidar ke the kerima laso chepacho jia phan lapen ladak alomatum koson ma jutang jubat hei lapente halapu itu benar tu karbi pen cuman ma cimili lema julai hu kecetan cepari cepalang jia pan pusi ini tu bang nangkok lo aku bang lo mepar lo lapen ladak karbi kurpo korte tumta apor ke kompen la an ke jepang rum theka bangke ninga klong pen curupar piglo aku ning sam ini dak nili non ladak Asam along rilong Biswanath dak district Karbi arong sido ladak arong mena bangke helen rong pararong kusipu nasi nilitum Karbi anglong di kuben kebang bangkela hello Karbi kurpho amai nilitum isi bangkel hello Karbi anglong serlong jonalong di pu serlong jonalong Karbi kurpho amai labang so tiripia hadap ahem tundo Karbikur po ahem tundo hadap pensil tunke mahiglo nasi athepi bangala hello Karbina hogle do pustame Karbikur po noksong po choglim lapen non puta doet nasi laso aku arona tengpen ilitum boche sonse kereng ke chan kaching thur sitame mipun me etang ji puaphan nasi porong puthi jutang jubat epacan nangji ke paring nangji labang so alam khan ga chimumi khan se ke ba lapente ladak sitame Karbi kurpho ladak sitame Karbi hemtun pi kim nangji lasi dak Karbi ara tumta kar i laso kar i joinde sinil tum hanang chuk khalo lasi pini nilitum along ladak ilitum Karbi anglong Karbi richu ta do Karbi richu non ke dobom Karbi richu ta do lapen ke richu barim ta do lasi nilitum ta do gobe wangsi ladak Biswanath Karbi tum handa kosumsi non eprang ke wang ya phang dak tharo dadang thil thip penilitum laan su se ke dudun thek ya phang mena jutang jubat borom puthi nim rokom ke pacan pen ke pareng pen ke dudun thek ya phang labang so lam ke than ke chimun phasin ongrin dia konama Karbi gitu hok CBC hala bang ke tum kaching rumpo upena joksi lapuna thusita
bisnada long rita nilitum karbi do la sila dakta nilitum bangsi nilitum dakta amai seng poniko la pen ke India lo ke do karbi kunat mas la long tita nilitum karbi kurfo pen nilitum amai seng ponji la pen ke nilitum inglong sohan nilitum ajutang jubat nim rokong kepeklar ponji kepang tang ponji apan sendiri tu pini dak bisnat long dia long take bang iklo la pen na pusan tak sini tu malong te sendiri tu dam jena mesti ni mena bangke sotro sing long pi ni di karbi kurfo bari te sing bamon kuru saramai intensi paklang do iklo ka ada bisnat karbi arong di tum kelang kelo win pen di pu pen ni tum daga ke ko pia thema daka karbia khai do opu ni tum kari lama yo ding lo setame pinia nia se daka karbia khai lek thang karbia long ri karbi je thek dam long ke pinia dana la si da ye thek long lo la si ong dung itu karbia khai la si le tum karbia khai to man ke itu bangai jati ba khai ke ching le de ching bar de la si le tu ke pendeng do support do elam do iki do la so bu thak se ni le tu ka je thal ka chim mu ni phansi ni le tu da karbi kur pho da pini so ke sing pusing ni le tu ta ke ba la si habe pen ching lo brutman ka diricho ka thak bra pen ni le tu jalan tot kan si ni le tu da karbia long ri do ta da ka isi long ri lo sini puta isi karbia long ri lo ka long ri le ku da samne ni le tu karbia khayan ke long ri isi le jipuna la si la da ni le tu da ni isi pe ke do ye phatri le tu da ka jeng ba jeng sai si ke ba lang liso baptist church along ta fathers day mate porani talon pon wo signify kre serke barni pirthe dangalong do ana deta porani talon pon lason se teke langjon malong hari lang liso baptist church along ta pache tondun si alira lon pen talon ton bang so jai megalong alu hiya man pen than bang pisang pi roblin rong hang pi ba bd difo baptist church sunday school teacher la pen ke ong dung ke kroyara da tom che tongdon si alira lon pen talon pon dong mukak pen daniel sontimong report malong news Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.